le baeti ba rena ba ile gore re berna le bona be ke ya go feta ka la bone mo ile gore go tloga go kwa ge tshega botsana gore tharollo ga senke ya ba gona ntle le se sebaka ke ya ka go professor Moremi ke ya go mo fa sebaka se a dumedishe motheletsi go le gausu mo artel tshega le gona professor a ke go tame malome ka kapa a ke dumedishe magagesho magoši ke dumedishe baruti ba porofeta ke dumedishe mangaka setšo batheeletši ba motse community radio station ke bue ke tamiše bagesho ka mo dikgokaganong tša leago ke a letama bagesho go le kgausi mo le leng gona re na molatedi yo mongwe wa rena ka mola kgobokwane ke tsekema mpho mokomane re ya go tama malome a rena ka fao ke diša madume ka fao ke reta go reta thekgo e le re fang yona ka mehlale ka matšatši re leboga kudu ya malobeng re bone gore nako rena ile ya fela tše dintša ditaba re sebe ra di otlolola go fihla mafelelong magagesho tabakgolo ke taba yela e lego gore ke akamola madilerekeng ya gagaboleri koko a lileng a re banna taba ya bana ba ka ba sepelela kgole le nna and then le tše dingwe ba bebeng ba thieleditše ke nneta gore be ba tloga ba ekwa gabotse gore seemo sa ditaba se sepela jwang jwale re fihlile lebakeng la gore bagesho re nyaka ntho re ebitšang gore ke tharollo re nyaka solution gore na tabeng tšela tša maloba tša gaboleri re sepela jwang ka tšona tharollo ya ditaba ke eng go se metsotso e lekao tabakgolo ye re nyakang go e tseba ke ye go bile le manyalo a mabedi godimo ga mosadi yo motee ke number 1 ye nna ke nyakang go e tseba kudu ka setšo re tlo no bulelela megala e segale go bile le manyalo a mabedi godimo ga mosadi yo motee re bolela ka mmagomeri o nyetšwe ga motho a ebile a bo a nyalwa ga mašapa petišo ya ka šiona ba gabomeri ke tsekela mathomo ge mogalabe papa gomeri a dula le mogalabe ba ile ba hlalana papa gore a senke ba hlalana alright mmane wena o di tseba bjang a bona ke tseba seise la rola thuto a boa gae ke rela gona re like ba ile ba hlalana ke gore na ba ile ba hlalana na ke nka mathomo e ke nyakang go tseba ka lebaka la gore se segolo se re nyakang go se dira ke gore re nyaka gore motheletsi kua gae a kwešiše taba ye ke gopela ba bagolo ba go tseba setšo ba gešo ke nyaka gore ba tla ba re botse gore re ka bereka jwang ka taba ye lebaka kgolo le tabeng ya gore ke bomme ba bantši ka lebaka la mohlako wa bophelo ba ileng ba gahlana le bo banna bohlabirwa ba fetša ba hlalana le bohlabirwa mola bahlabirwa ba nyetše a senke melato ya bona ya sekwa bana ba sa šetše ka mola gapela o kwa ngwana re nna ga gesho ba nyetše le o la re le nna ga gesho ba nyetše gona ka sega ga re naga go le sware santse re dire eng ba gesho checkang ka mafaratlhatlheng ba re sound to very bad re nyakeng go tseba gore na bothata ke eng ke kgopela ntate malefo re batamele papa gwa senka hlala o rialo papa gwa kere wena kgaetšedi o tšere thotwa kere nna ke re sese o tšere thoto a boa ka gare tše di ba lošitšeng ga ke di tsebebe ke sa le monyana marabe ke kgona go bona sese o buile ka 92 o buile ka gae ka 92 and then a sanka ba sekiwa a sanka gwa bitšwa meeting a sanka gwa re sele alright gona mo ka sega gabe re na re santse re tsebe gore ge batho ile ba babedi ba nyalana ka tšetši le ba hlalana ba no hlalana ba ne ba noši goba ge batho ba hlalana ka sega gabe rena go santse go tle meleko e mebedi e tle ba hlatsele taba ye ya hlalo goba solanka re hlalane re le ba babedi go lokile ke yona hlalo yona yeo na ke ya mathomo potišo ke nyakang go e tseba and then tate malefo re kgopela le re kry-ele difounu tša papa gomeri re nyako thoma ka e ya gabomeri re fetša re ye go lokiša ya ka mola ke nyaka go tseba mo ka sega gabo rena banyalani ba ile go gore batho ba ile ba roma bakgonyana go ya go nyallwa ka sega gabo rena tlhalo ya bona ba e fetša ile ba babedi goba ba swanetše gore ge ba hlalana ba ye go bitša ba bagolo ba tle ba ba seke gomme e be mo e leng gore re kgotsofala gore hlalo e gona na ke ya mathomo ya bobedi potišo ya ka batheeletši ba bogedi ke nyaka go tseba gore ge ngwana goba ga ke e beso ge mme a nyetšwe gabedi bana ba mathomo ba swanetše ba ye lapeng le la bobedi goba bana ba ka moka ba santse ba šalega ga bo bona na ke potišwa ka ya bobedi
gore ge mosadi a nyetšwe gabedi gomme mo go yena go ne bana ba babedi ba ga moremi ebile go ne le bana ba babedi mo gongwe a kere ke ba ga mothwa ena bana ba ka mokana ga bona go swanetse go diragale eng ka bona ka lebaka la gore ge e le mma go bona yena o tlo fetša a boloketswe sefaneng se se teng so re nyaka tharollo magagešo re nyaka tharollo e kgolo ke duma go gahlana le ntate mothwa mara koko shuka re le yena o ka re ko mogolo ka bogausi mara be ke nyaka gore pele re e tšea ka borena re le go ka fa e be re kwele ba bang pele ba e lego gore ba kua gae ba bagolo kore malome ka kapa ke nyaka net go kwešiša mo ka sega ga borena hlalo ge monna le mosadi ba banyalaneng ge ba hlalana hlalo e santse e fetše ke bona e le ba babedi a e sane taba gore ba ga botate le ba ga bomme ba dule fase ke ya mathomo ya bobedi ke gore lenyalo la bobedi ge o ka hwetša e le gore mosadi o nyetše gabedi bana ba ne papa go bona o nyetše ba bane papa go bona o nyetše ana bana ba bobedi ga bona ba swanetše gore ba ye go dula poleke tee goba ba bangwe le ba bangwe ba swanetše go ya ga bo bona na re nyaka tharollo e kgolo ba gešo mo and then ya boraro ke gore re nyaka go tseba gore ka setšo sa segaga borena ana ngwana o wa nyalwa na ngwana wa kgonagala gore a nyadiwe na ge e le gore maybe mmage o re ke tšea le lešoba ngwana wa gana wa kgonagala gore ngwana a na nnoši a nyadiwe na a ke tsere ka bulelela megala ga nnyane malome ka kapa re kwe ba theeletše kua gae ba kgalabe re bako gore ba reng wa loka malefu o gona mo mogaleng right motheletši o motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM ga ke tsebe rena o gabotse ka mo professor ke a lebo ya thobela le kae pa re gona ke ntate mothwa ke kgopela go no botsiša potšišo e teši yona le nong karabang ka pelanyana le ile la hlalana le mmagomeri goba ga sanka la hlalana le yena a sanka la hlalana ya ke kgopela gore le mpotše mo le nyetše ka dikgomo tše kae lenyalo la lena le išitše eng kua ga mogotlane tšhelete e le kanang bokae monna o lebetse gore o nyetse ka bokae le 500 akere okay and then a sanka di a boa kgomo tšeo ke lebogile kudu ntate mothwa lene bana ba ba kae ka ga mothwa ka kua ga mogotlane alright gone mošimane mo go bona alright thank you ke lebogile kudu ke tlo bua mo go lena alright ke ya mathomo mogala bo o nyetše ka kgomo tše pedi le 500 rand and then a sanka dikgomo tša gage di a boela ka gae a sanka go yena o re a sanka ka hlala alright lenyalo le la bobedi la mama ga go Mary ke tsebanyetšwe ga mang a re kry-e dinomoro tša mašapa ene Mary e re nyaka go lefa thušo re amogela ye batho ba tlong gore botša gore ke nnete a kere wa e kwa gongwele re tšea taba ye re fa bakgalabe ba bagolo a kere ya thobela le kae re gona ntate mašapa le bolela le ngaka Moremi ntate Moremi mo radiong ya motse mabapi le tabeng ye ile go ya tla moki mabapi le tabeng ya mokgekolo alla ka bo Mary a re o ka re ba mokatogile ba sepelela gole le yena Mary la mo tseba kere
Mary Maria yeah and then re le ka go lokisa taba ye nngwe mo ka lebaka la gore bana ba ko kwa bona wa lla ka bona bana ba ga bo bona ga bo tate le bona ba lla ka bona bana ba go kwagala gore le lena ka thuko le ne le sello mabapi le tabeng ya bona be ke go bala go botsisha mo ntate Mashapa mma go Mary le monyetsi o monyetsi le ishitse dikgomo tša go phela le ishitse tše kae dikgomo mara le gopola le ntšhitše lekgomo go ba le ntšhitše pudi go ba le ntšhitše eng e be ino ba tšhelete fela ka nako le monyala e ba ne nako e ka ya šetše a dula le lena a tlogelane le ba ga mothwa be šitšane nako e kae le dula le yena pele le tla go monyala a šitše a tlogelane le ba ga mothwa o le mokreile a na nnoši a no le botša ge yena a ne bana a sanka ge le tseba ge ba ga mothwa ba ile ba ntšha kgomo tše tharo ke ra tše pedi ka kua lapeng le la ga Mogotlane le 500 ranta a sanka wa kwa di bolela go ne molato motswadi aka lena ge le tlo monyala be le šetše le dutše le yena ngwaga mengwaga e mebedi e meraro e mene go feta e mehlano ya okay ka morago ga lenyalo le tloga le dutše mengwaganyana e metelele go na le mošimane go na le ke goba ke magarebe fela ke mošimane le garebe okay a ke botšiše mo ntate Mashapa gannyane fela ba bo Mary ba goletše kae ka mo go lena go ba bona ba goletše ga bo bona ga bo mma go bona a sanka ba le tumo ya go ba mo gausu le lena be ba no tephelela kua ba nnoši bona o mara ba gotše ba etla mo we le dutše go gona ba fela ba go etela ene ba go a tsebega gore ke bana ba gago le bona ba go tšea bua le ka tate alright ke sesiwa Mary wa go nyala ga Mavunda lenyalo la gage la mathomo le bile kae magadi a gage mathomo a rerilwe ka moo gae moo go lena goba a reretšwe ga geno goba ga gago o ba le ba ga Mavunda senke ba itla moo go lena mo gopotše man mare Tate Mashapa ke tlile mo le Karabo nna ke mmane ya Karabo wa bolelang ana ke tlile mo lena le la bohlano mokibelo ba ga Mavunda ba tla mo ka thase ba etla go nyala ngwana wa sesi wa mathomo Karabo ba go nyetše mo lena ona mo uwe mo lena mo mense
ke bone pampiri nngwe maloba mo e bolela gore ba ga mashapa ba dumellane le ba ga mavunda ka lenyalo la le mmitsa mang ke Karabo yena le a tseba gore o nyetswe Karabo o nyetswe se sia Maria gape nna ke no tseba ye gore ke tlo buša ye gore ka kry-a gore o ne monna ka kwa motantle ga pata wa bona patela ya kwa kwa kerachi ya jaro ana ka mosaitšhelana le okay no a gona molato be ke no ba ke nyaka go tseba gore lena ge lenyala e le ya go nyala le boditšwe jwang and then re tsebe gore bereka buang kare ka mo re neta ba tše pedi fela le thieditše radio mo le leng gona a gona radio alright a ke tsebe ka kapa re tlo no mmea mo speakereng a kwa ge ba hlalosa goba re tla bua go yena ra mmotša gore ba reng goba ba gae ba tla tla ba mmotša gore ba reng ke nagana gore o swantša be speakereng gore a kgone o tekwela Yeah. sebetša ga se ka bea fase ka kua a no theeletša se se diragalang ka mo phapošeng kgašo ka ya ke kgopela gore le ske la e dropa le ske la e bea fase re tlo no founela batheeletše ra kwa gore ge taba e le so re ka e bereka ka mokgwa mohuta mang and then bana ba ba tsebe gore ba eme kae Mary yana le a tseba gore ke ngaka Mary gane nako e o le thwasong a wa mmotša mogala bo a wa mmotša selo alright a gona molato pa sure ga go botša Karabo le yena ngaka ke mang gane o bele re o thwasitše ke mang ke thato kwa jijin se se ga monna o thato alright a gona bothata lena e swareng jwalo pa ke tla le botša gore go tsamaega bua le seke la dropa kere ya nto nna ke nyakang go e tseba shi yona ba gešo ke nyaka go tseba gore ga botse ka sega ga borena gona mo go santše godimo ga bana ke bana ba babedi shiba ke bana ba ntate Mashapa ke bana ba ga mothwa o re nna ke nyetše nna ka hlala ntate Mashapa o re nna ke nyetše ke ntšhitše ke tše dinyakilweng ka moka ga mogotlane ga ke kolote selo so koko emma go bana o alla gore bana ba mpatamele bana ba tsamaile ba ile go dula kae kua ga mothwa then bana ba ga Mashapa ba sale ka gae ka ge ile gore mma go bona o robetše o boloketšwe ga Mashapa kua papa go lensa kere so bana ba gore re ba le ba thomile go tswa diripa maga geshu re gopela go no bula megala go tsene ba bagolo ba go tseba setšo gore go ya le ka tlhogo poledišano ge e le so godimo ga bana ba ba swanetše ba dire eng ke eng se bana ba swanetšeng go se dira and then re kwe maele gore ka setšo taba ge e le so e santše e tsamaye jwang re bulelle megala malume ka kapa re ko gore ba kua gae ba ka re fa tharollo e jwang motheletšo motse community radio gona fa le go 96.3 FM metsotso ke šupa fela go itšwela go ere ya lesome 7 minutes after the hour 10 o'clock nomoro tša magala ke 01311000406 01311000407 ge e le WhatsApp line ya rena ke 0648582771 0648582771 mo e leng gore motheletši a ka tsena ka mogala goba a romela kgatišo ya lentšho go 0648582771 ke moka a ra kgona a go bontšhana le go hlahlana ka taba ye e lego gore re ne le ba ga Mothwa fa re ne le ba ga Mashapa re na le ba ga Mogotlane ke ba bomma o e leng gore o nyetšwe ke ba ga Mothwa ka kgomo tše pedi le 500 and then a boa a nyala ke ba ga Mashapa ka tšhelete yeo tate a reng ga ke sa gopola ga botse gore e ka ba bokae ke no tlabegile go swana le ka mokgwa ke tlabegileng ka gona ge ntate Mothwa a timelela ke gore o nyetše mosadi ka bokae
jwale le ya mashapa ke no tlabegile e fela ga go netaba magagesho diputšo ke tšewe professor o di botšišitše mo e leng gore ba e le gore ba tseba bokaone kapa ba kwešiša setšo sa maafrika gabotse go ya ka mehlobo ya batho ka go fapafapana ga bona nna lena le tseba jwang ke na le motheletši mo moyeng mo sho o tsamaile 013 11004006 taba ye moroka e sensitive too much batheletši ba ka se wele ka bogodimo lebaka ke gore go ne le banna ba e leng gore ba nyetse basadi manyalong a bobedi and then ge mosadi a ya go tsena ra wa bana ba sontse ba be kae monna o mo gerutse ka leihlo ge monna re sontse be kae mosadi o mo gerutse ka leihlo jwale ba tlo tla ka bosese mo godimo ga yona mo ka baka la gore ba bantši ebile ke lemogile gore ge ke lebeletse bophelo ka leihlo la kgopolo ba bantši ya ba ama msrs mo moyeng dumela amakakapa thobela phiri ya mekokota mebedi ke patloga noka ke a lekwa ka mantšwa mang le ra gore mongaka ya ke ra re taba lešita phiri jwale e ntše le lešita phiri ka baka la gore le tekere ya le tsene lešita phiring lewe le reng le tseba jwang ba ke bona bana e le ba dikomo ba monna ba mathomo le bona bana e le ba monna ola wa mathomo ka la senke go e batlhana wow bana ke ba ga motho ge ba re morwedi wa ga mogotlane o rwele thoto ka bo yena a ya gagabo e re fa go renyewe go be le stile go be go se netlhalo mowe lerato e be e sa le lentši kudu e ne ba ene ba mamangane ba itile break wa ka nna ba breakinyana ka batswadi ka la senke ba etela ka gare ba dulela fase morwele mogotlana la ga ke sa ya ka motho jwale ge e ka ba mongaka a kere breaki ya fela le kua sekolong ba letša chipi ra ya breaki ra go ja ge nako breaki fela ra boela ka tlaseng jwale ye breaki ya morwedi ya mogotlane ga ya boela morwedi ya mogotlane o tšwetše pele ka thato ya gage ya go rata monno monkowe a be a dumela a monyala no a ke theletše ba bang a go go leboga mogolo wa ka tswa ke lešita re a leboga bogaka 0131100406 metsotso ke lesomete fela go itswela go ere ya lesome ka mo di-whatsapp lining ka mo go sa le emtinyana ga re bone selo ka mo la megaleng ka mola re tlhopa ba ba sesenyane wa tseba re tlhopa ba ba sese moroka ka baka la gore taba ye ga se tabana wa tseba taba ye malome ka kapa go ya ka nna ka tsebo bana ge ba hlalana tlhalo ge bana ba ratane le ba babedi ba ratana dikhoneng batswadi a ba itsene mara ge bana ba ka ratana gwa be gwa fetša go etswa bakgonyana ba ya go nyala plekeng tsuku and then bana bale ba bua ba dula ka moka batswadi ba tsebana gore bana ba dula ka moka bana ba le mohlang ba hlalana santse ba bitse batswadi ba ka se hlalane ka bobona moroka a re bie ka reality ka moka ga rena re tsebang iya ge batho ba elwa go ba le di-meeting mohlomongwe gwa dula fase go rarollwa e le monna alla gore e le mosadi alla gore ke a tshwenyega ga ka dula ga botse ka monna o kapa ka mosadi wo go a ba le di-meeting tša di-family tše di dulang fase mara ga ke gopole go tloga ke sa lo monnyane ebile ke lo mokaka mo e leng gore batho ba ile ba hlalana pele ga batswadi ge di-meeting di lapišitše family kapa di lapiša ba ba ratanang ge ba tlogela o molomong o no tsamaya ebile ba bangwa kwa ba ba rene ba ka khoto ba seka family sa tsebe ka nakong ka baka la gore tlhalo ga ene bothaka moroka wa tseba probleme ke malome ka kapa ka gare ga tlhalo o santse o gopole gore ka gare ga tlhalo go ne le tshenyego go feta ka gare ga lenyalo motheletše sho msrs mo moyeng thabela le bla le hunadi re go amogela khunadi nna ka mokgwa ke tsebang ebile ke bonang ka gona diphoso di diregile kwa moragong
batswadi a tsanka ba nyokotsi ba re go liegetse mara ge be re ikwa last week ne bolela ka gore Mogalabe tata go Mary o rometse batho ba re aowa a ke tsere ke ikole ga botsena ke yona e we bolela go ya batho ba sa dumellana ka yona taba eo ba itlogetse le ka mogo go bontsha gore ne go fedile sa bona ne le go shota fela go busetsa kgomo tša batho then ya ntate wa bobedi e bontsha gore ebile le ano o boloketse ko ebile ba tšo saena e tlo ba boima gore motho a go hlala lebila le moepolla le reng khotse ga ile gore o boela bo Mary ba banyadisa ba boela ga botata go bona mma go bona o ra gore o tla ba a hlalwa and then ga a hlalwa gore ba sontse re go epollo le bitla we ka gae mma go rena putsisho ere lenyalo shile le riagetše ntate motho o ntšhitše dikgomo di ile ga mogotlana kere and then le mashapa le yena o ntšhitše dikgomo di ile ga mogotlana kere motho a ka sebele o re a senke ke hlala and then re nyaka go tseba gore na ge taba e le so a sanka hlala bana shiba ba gona mashapa le yena o nyetse a sanka hlala ebile o bolokile mosadi ya gage ga gabo go bontsha gore ba rata mosadi ya gage kere jwale mo re ne le bana ba babedi ba ileng gore bo papa go bona ba banyetši bana ba and then re nyaka go tseba gore na ka setšo sa segaga bo rena ge wena o ne le monna and then le thoma le bapala la fetša le bitša batswadi gore ba ye go kokotela ba ye go tseba ga geno a kere ge mosadi ba monyala ba mmitša ba re wa ba tseba batho ba re a be amogela dikgomo a kere ra tseba gore ge mogonyana a le ka mo a bolawe ke mogonyana bo rena kere and then tšatši le lelwang hlalo re nyako tseba re ka segaga bo rena ke ya lena le ba babedi le no hlalana ko le ba babedi goba ge le hlalana le santše go tle go duduwe ka gae taba e fetšwe semmušo batswadi ba tsebe gore bana ba hlalane goba mosadi o no tla ka beke a tla ka gae a boa ka gae na a go ke bolela ka mogontate Moreni khosi ya lati le go boletse gore tata go Mary o rometse ba gabo a ke tsebe ga bedi gore ga ra rona ba tšo molatolele and then o ra gore mengwaga e eme ka ye a tsepetseng ene ebile a nyetseng tata go Mary o ile a reng yena ge mosadi ya gagwe a ile o nyala malapeng a mang gomme a gomoletse tabeng tata go Mary o maketša a kere mosadi o tsamaile go ntšola kere mama ke monna ke so ke nyetse mosadi a kere mosadi ya ka nna le yena re alwa ge re fetša go lwa nna le mosadi ya ka mo gongwe ke sa emetše ba gae mme go mosadi ola ba gabo ba monyadiša nna ke sebe ka hlala ke santše ke reng nna ke le Moremi oye o sente wena ka se o tsebile gore ba monyadišitše gape ya o nyako go tswa re go liagalang wena o eme mo kae gone jale tata go Mary nkemela le yena a be le mahlatswa gore o kry-a nyalo wa nyala re tlo e bitša gore tata go Mary le yena go ne o a monyetšing re bolela so papa go Mary go ne mosadi o a monyetšing re bolela so mma go Mary o nyetse ka mohlobolo mosadi wa mathomo mosadi wa papa go Mary o nyetse o feditše o ile ka mohlobolo ke bja ga botse ya ka mohlobolo a ke o ile ka mohlobolo jwale mosadi ya papa go Mary ke yena o mosadi wa papa go Mary ka kapa ke yena o putsišo shi ge monna le mosadi ba hlalana a ba hlale bana ba go ne dikgomo tše di leng ga mogotlane gona kgomo tše tša ga motho di leng ga mogotlane di ya go fetša ka go reng ka kua ga mogotlane kore wa tseba mo ke kgaitšedine re lebeletše taba ye nngwe e leng gore re santše re e lebeleleng ka leihlo le lengwe ka lebaka la gore wa bona go nyadiša mosadi wa senkeng a hlala go boima ene go netefatša gore motho o hladile taba gona e senke e bolela ke batho ba bagolo go boima gobane re ya go hlatsela eng that's why ke re ka setšo nna bo Mary Shiba ba gana go ya ku papa go bona gore nna ke lenyetša ka lehlala ebile ke buile ke le agetše motse wa bolena gobane nna a senke ke hlala
wa ikušiša Mashapa le yena o re nna a ka hlala ke agetše mosadi wa ka motse ebile mosadi a ka o robetše ke mmolokile mosadi o re bolelang ka yena go ne monno a šitšeng a mohlabišitše a ntšhitše kgomo wa mohlobolo ba le bothata ke bona bo ba gore o ka se tše mohlobolo e mebedi mosading o motee ke tse mohlobolo mama ka o rela gore eng o ne o nnoši mohlobolo ke tsereng ka hlalosa jwa ke rela mohlobolo re bolela ka mohlobolo re bolela ka eng mohlobolo ke nna ka kwišiša ga ka ke gore le kopantšha badimo o ra gore family reng e kopane mohlobolo o kopantše badimo ba kopantšha ke pudi tše pedi tša leseka mohlobolo ke tumelelo ya gore wena monna tsena mo mosading o semmušo re a tseba re le ba ga mamman re go fa nama e tala ye e phelang okay nto e hlakantšhang badimo ke pudi ye e leng gore ga gabo mosadi ba re fa pudi ya leseka ga gabo monna ba re fa pudi ya leseka pudi tšela ge di hlakana re gahlantšha badimo ba ka mo le ba ka mo pudi yela ge e tšwa mola e tšwa re e bofile seka round so re iria round pudi yela so re iria leseka re tlema badimo ka pudi tšela tše pedi tšela that's why we kwa ba re pudi ya gona a e tšwe ka kua ile e khwibidu re tšwa re e hubegile jale bothata ke bo buiwane ntate Morena bothata ke bona ba gore mmago Mary o tšwe bolokela metseng ya koo wa tseba mo mama a go nyakege hlalo a go ne mo go santše go tsene hlalo re santše re ke re ye tsela ya gore na alright ge e le gore bo Mary ba kua ga Mashapa kgomo tše di leng ga mogotlane tša ga motho a di o felletša kae and then